kumvira realite kuko tuzanye ukuri gufite n'impapuro gufite tugiye kwihuta tuvuge icyishe gogo tujya kogera bitonotono twagara ko urupfu rwa gogo bahimbahimba ibyamwishe erega hari nabo nabonye bari kuvuga ngo bayanyweye amaji ndashatse kuvuga amazina yabo birabishye byambabaje niyo mpamvu mbinengeye imbere y'amakamera yose angana utyo si kirongera tukivumirira banamawulire oba abantu aba social media abade batambuza amawulire amacyamu ku mfa ya gogo. Hari uburyo bwinshi umuntu yakora. Uganda Ministry of Health. Uganda Ministry of Health medical certificate of cause of death. Yego. Nibakebera kifuba, nibakebera umutwe, nibakebera kavuga ati basuzumye basanga ku bihaha bye hari amashyira ibisebe amaraso. Ibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Ladies and gentlemen, my name is Fred Muziki Rukundo. I'm a Ugandan music promoter. I'm based here in Kampala, and I'm one of the team members that have been helping out GOGO, the late, here in Kampala. So we are here to tell you a few arrangements or how far we've gone with GOGO's body. In brief, I will introduce the manager. These are the managers of GOGO. I'm here to help out communicate to the Ugandan community and those that don't understand Kinyarwanda and Luganda maybe. So they'll be speaking in Kinyarwanda, then I'll be translating for them. Yeah. But briefly, here with me we have a postmortem report from Mulago National Referral Hospital. So we are here to inform the public about what exactly killed GOGO. Tuli wano okwanjula ensonga za GOGO eri abantu abadde bamugoberera ne balina Uganda ne Rwanda n'ensi yonna ki ekyase GOGO. Tulina wano ekiwandiiko okuva Mulago National Referral Hospital omubiri gye gwatwalibwa era essaawa zino omubiri guli Mulago National Referral Hospital bamaze otuwa obukakafu ki ekyamuse ekyengera yavuddeyo ne tumuza wano gye yafiira ekyengera bagiyita Divine Doctors Medical Center kyengera gye yafiira n'amala omubiri luvannyuma ne guleetebwa Mulago for postmortem examination. Postmortem ewedde era batukiriza n'okujjayo omulambo gutwalibwe e Rwanda guziikibwe era n'embase tugyebaza ye Rwanda esobodde okutuwa ebiwandiiko ebitutambuza okutuuka e Rwanda. So essaawa zino kanyanjule omu kuba namawulire abadde batambula ne GOGO era abadde bakwasaganya ensonga za communication ne manager ajja kweyanjula then njja kuba mbavunulira mwewale nnyo. Murakoze cyane turabashimiye mwese mudukurikiye muri aka kanya mwebale nnyo mwena abadde batugoberera kandi dushimiye na Fred uhagararanye natwe muri aka kanya kugira ngo isi yose yumve ibyo tugiye gutangaza binyuze mu ndimi zitandukanye. Twebaza Fred yenze
okubeera nga abadde naffe mu bino ebizibu byonna era n'okusobola tuvunulira. We thank Fred for this time to be with us as we communicate to the public. Njyewe ufite mikrofone nitwa Bikemu wa Yesu muri team management ya GOGO, nshinzwe umuziki n'itangazamakuru. Amanya ge ayitibwa Bikemu wa Yesu mu timu ya GOGO, obuvunanyizibwa bw'obwadde bwa mawulire. Ntabwo ndi njyenyine rero, ndi kumwe na manager wa GOGO bakoranye neza. Ari ni manager wa GOGO yenyine, abadde official manager wa GOGO, nawe yitwa Nsabimana Augustin. Impamvu muvuze no kandi ufite sound bamuyita erinnya lye ye Nsabimana Augustin wa Auguste. Ubwo rero ari hano nawe kugira ngo yemeze amakuru tugiye gutangaza muri aka kanya. Naye ari wano okusobola okubanyonyola amawulire agabaddeho ku nfa ya GOGO. Nkeka ko ari Abagande, ari Abanyarwanda n'abari mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye baraza kumva iyi realite, kuko tuzanye ukuri gufite n'impapuro, gufite na dokima, atari teori gusa. Kwabo abadde tebabigoberera tugenda banyonyola enfa ya GOGO yonna nga bwebadde, ab'ebweru, ab'Uganda n'abalala bonna. For those that have not been following the GOGO's death, we are here to inform the public whatever happened. Ngira ngo nakomeza mbabwira story. Yes. GOGO yaratashye, twarabyakiriye. GOGO yafa era twali cyakola twakirize enfaye. Ni inkuru y'incamugongo, mawulire ga nnaku nnyo, ariko kubera ko ndi umunyamakuru kandi ngomba kuvuga ku bya GOGO harushize itangazamakuru, ariko ubundi nta mbaraga nyinshi nuvaga mfite zo gukomeza kuvuga ku ibintu. Ariko sisobola nakwogera wano, naye olw'okuba nti kinkakatako okutegeeza ensi enfa ya GOGO, ensonga lwaki ndi wano. GOGO ni umukobwa wanjye. GOGO mbadde mutwalanga muwala wange, ni mushiki wanjye, abadde nga mwanyinaze, ni fani kuri nge. Ate ekirala naye abadde ne fani we, yamfashaga kubaho ubuzima bunezerewe. Ate ekirala GOGO abadde amuyamba naye okubaawo okutambuza obulamu bwe. Ndi kumva mbuze umuntu munini kandi mwinshi, if I can say. Afiiriddwa omuntu ow'amaanyi abaddewo mu bulamu bwe. Hari ikiganiro twakoze kiri kuri GOGO Gloriosa official ya press release, abantu bagende wenda bamenye izindi detaye za GOGO n'ibitaro yarimo mbere. Ubu tugiye kwihuta tuvuge Icyishe GOGO. Tujja kwogera bitonotono, twagala kwogera bingi, naye GOGO alina channel ya YouTube bagita GOGO Gloriosa. Details ezisinga mujja kuba muzisangako. Tugiye kubaha amakuru y'Icyishe GOGO, niturangiza tubaha amakuru y'ukuntu tugomba kugera mu Rwanda, kuko byose byamaze kujya ku murongo. Tugenda bagamba mu bufunze ekyase GOGO n'engeri gye tugenda otambulamu okuva wano ogenda e Rwanda. Cyakora icyo tuzababwira ejo ni umunsi wo gushyinguraho, ntabwo tuvugira muri iki kiganiro. Cyo tugenda bagamba enkya, ndoza lwe lunaku lwennyini olw'okuziikibwa kwa GOGO. Enkya we shall inform the public when the burial shall take place. I think it's not the right time right now to tell you when the burial will happen, but I think probably Monday, but not yet confirmed. So we shall confirm tomorrow when the burial will take place. GOGO yavuye mu bitaro ejo bya Cyengera hospital aho yapfiriye, tumuzana Murago aho tuvuye nonaha. GOGO was transferred yesterday from Murago, Cyengera Doctors Medical Center to Murago Referral Hospital yesterday. Ubu rero tuvuye Murago kuganira n'abadogiteri bari kureba Icyishe GOGO kugira tukibwire isi. So we are from Murago Referral Hospital to meet the doctors and get the report of what could have killed her. Mbanje gushimira itangazamakuru, ibinyamakuru bitandukanye bya Uganda ndetse no mu Rwanda ukuntu bakomeje kutuba hafi. I thank the media that have been with us and to deliver the news of GOGO's death. We thank you so much. Ariko nkomeje no kunenga abari gukwirakwiza ibihuha ku rupfu rwa GOGO bahimbahimba ibyamwishe. Erega hari nabo nabonye bari kuvuga ngo yanyweye amaji, ndashatse kuvuga amazina yabo. We condemn those ones that have been doing their work unprofessional, saturating fake news of her death, what could have killed her, but we are here to
make it right. nk'umuntu wicara kuri kamera ari umuntu w'umugabo akajya guhimba inkuru akavuga ngo umuntu yapfuye kubw'iyi mpamvu ngo yamweye ibyo kunywa runaka adafite ayo makuru, adafite ifoto, atabizi, mufata nk'aho ari gushaka kurira ku murambo. How can you just grab a camera, saturate fake news that you don't know anything about, and you start saturating fake news, maybe looking for likes, comments? It's unprofessional. Bingana no kurira ku murambo ku muntu wapfuye. Obanga ayagala okurya ku murambo. Birabishe byambabaje, niyo mpamvu mbinengeye imbere y'amakamera yose angana utyo. Si kirongera tukivumirira banamawulire oba abantu aba social media abade batambuza amawulire amacyamu ku mfa ya gogo. Hari uburyo bwinshi umuntu yakoramo umwuga w'itangazamakuru agatangaza ibintu bizima kandi akaba professional mu byo akora, atabeshye societe cyangwa atagiye guhimba ngo kugira ngo arebe ko ejo yagura ipantaro yo kwambara. Ngeri nyingi abantu joinzo fulumya amawulire nenga tolimbye nsi. Fe tukiriza amawulire amatufu agatari ga bulimba. Amakuru tuzanye rero nta marangamutima tugiye gushyiramo yacu, tuzanye ukuri kw'icyishe gogo. This is the news of Gogo's death. Turabereka buri kantu cyangwa se turasoma buri kantu kanditse muri izi mpapuro Fred afite hano. We are going to read because this is a doctor's handwriting. We may not explain very well the way it is, and because of time tizo butabisoma byonna tujja kwogerako bitonotono. Nendo that we shall just be brief, we shall summarize. We will be brief and we will attach document to the show. Yeah, so turaza kubyereka abanyamakuru n'ibindi. Cyane cyane abandika bo baradufasha rwose kubyerekana uko biri. Those who publish, maybe we shall give them a copy so you can be contented with what is from Murago Referral Hospital. Kugira ngo izi resulta ziboneke banza byicayeho n'abadogiteri nka batanu nkurikije ibyo bambwiye ndi muri office. According to the report we have, I think it was a combination of about 5 doctors. Uko basuzumye buri kintu cyose kuri gogo makabazanye ukuri. They did their work to get the final decision on what killed her. And of course the embassy helps us to coordinate. Ndebera ukuri rero kuri mwizi mpapuro kuko ni ibintu twafashijwemo na ambasade y'u Rwanda kugira ngo bigere kuri iyi rivo bigezeho aka kanya. Turanabashimiye cyane kuko dukomeje kubashimira. To reach at this level, we thank the embassy for its service to make it easy for us to reach at this point. So we are going to read a bit. I may not read everything. Yes. Because of time. The report is very no queer. There are many pages. The heading remarks. The heading remarks is what? Ebaruwa ziri biri kuliko eno eri yeno gundi eno bagit eri Uganda Ministry of Health. Uganda Ministry of Health medical certificate of cause of death. Yego. In brief, let me read this. I hereby certify that I attended bracket full name Musabyimana Glorious, PM number not say it, nationality Rwanda, of residence he put Kigali, Rwanda, whose occupation was that of musician. That such person age was stated to be 36 years. That I last saw her dead on the 5th. I last saw her dead on the 5th day of September 2025. That she died on the 3rd day of September 2025 at 9 p.m. Chengera, in bracket press and that of the base of any knowledge
and belief the cause of death was hereby stated approximate interval between onset and death uncertain, disease or condition directly leading to the death, bronchopneumonia. So so briefly, this is an death certificate. Yeah. Kati waliwo neno report endala eyabasawo era y'emulago part 2. Tetujja gisoma nnyo naye nja kwogerako ebintu bitono. Ndooza paati esinga bakebedde stomach, ne bakebera geni, ne bakebera kidney, ne bakebera ekifuba, ne bakebera omutwe, ne bakebera olubuto byonna. Naye mu conclusion ne batugamba nti Gogo's problem was in the chest, the lungs. So Gogo died as a result of the problems related to lungs. Ekyamuse mawugwe gegamusse. Bitwa tuganda agwensimbu nabe bibadde birwadde naye nga obulwadde obutuufu obwamuse gabadde mawugwe. Era bagamba waliwo amasira agatonya mu mawugwe ge basanze n'omusaayi okusinzira abasawo nga banyonyodde. So in brief bye byase Gogo nozo nasokuza mu Kinyarwanda. Yego. Ya nibyo Fred yarari kuvuga ku badukurikiye bumva Ikinyarwanda, nkuko rero ibyemezo byabigaragaje cyangwa se ibizamini byakozwe n'abadogiteri batandukanye mu bitaro bya Mulago. Gogo yapfuye azize umwijima ibihaha yego nuwango amaze kubisobanura mu Kiganda ndetse no mu Cyongereza, ari abatafite wenda ayo mahirwe yo kubyumva, ariko ubundi rwose Gogo yishwe n'ibihaha. Burya dogiteri cyagiye bazabisobanura kavuga ati basuzumye basanga ku bihaha bye hariho amashyira, ibisebe, amaraso. Nti basanze nga ku mawugwege kuliko amasira yego nga kuliko ne amaraso n'omusaayi gwatonyatonyayo. Ya twagerageje kuganira rero ariyo dosiye badukoreye hano kugira ngo tuze tubwire isi icyishe Gogo, abantu bave mu rujijo no gukomeza guhimba amakuru. Ubwo rero izi mpapuro dushobora kuzatacinga hano ku kiganiro buri wese akajya byisomera. So ndoza byebyo nga mbumulide tujja kwongerako ye report y'abasawo gibatuwadde, era ndoza nabiri mwe mwala bandoza nga mu kuyimba nga alinga asobubi ndoza kye kimu ku bizibu byera ayina wadenga abadagwa n'ensimbu. Nanjye ubwanje byantunguye kumva ariyo ndwara yamwishe. Naffe kibadde kyekangwe rife okutegeera ngo ate afudde endwadde y'amawugwe, ate nga ffe tubadde tulabanga ye akasera abadagwa ensimbu. Dore rwose ngewe n'uyu mugabo twajaga dutekereza ko Gogo ashobora kwicwa n'igicuri. Era ffe twali tumanyi nti ekyamuse ekituufu nti ensimbu, naye nga ensimbu si ze zaamuse, ekyamuse mawugwe. Ubwo rero buri wese afite ikizamwica, buli omu ayina ekigenda okumutta. Dukoze kino kiganiro ari kuwa kangahe harya? Tukoze n'emboozi kuwa kangahe? Kulo rero wa gatanu. Dukoze kino kiganiro ari kuwa gatanu kubagikurikiye. Turatekereza ko 80% iri joro dushobora guhaguruka Uganda twerekeza mu Rwanda i Kigali, tukazashika ejo kuwa gatandatu mu masaha ya kare ya mbere ya saa 6. Zine sawa we tukoledde interview eno ziri sawa ndoza tugenda mu sawa 12 Friday Kampala. Wano tuli Kampala ku Friday naye bwekina asoboka tugenda suranga tutambula okutambuza omulambo gwa Gogo okuguza e Rwanda. Rwose ubu rero turashima Imana aho igejeje ikora. We thank God for everyone that managed to stand with us. Dukomeje gushima ambasade y'u Rwanda ko ibi tugezeho twabyifuzaga
We thank the Rwandan embassy for standing with us in everything that they managed to do. dukomeje gushimira abantu bari hirya no hino ku isi bakomeje kudutabara mu buryo bwo kudusengera, kutuganiriza no kudushyigikira mu mafaranga. And we thank Kuko ni everyone. umushinga ukomeye. We thank everyone out there that managed to stand with us. Those that were on the live show, those that managed to send money, and the rest that managed to help us in one way or the other. Tugomba n'ubundi gukomeza gufatikanya ibyo bikorwa kuko gogo ntarashyingurwa, haracyasabwa n'ibindi nitugera mu Rwanda. Let's be together until the last day of her send off. Ubwo rero mu by'ukuri abantu bakomeje kudushyigikira nyine nabashimiye, ariko n'uwaba gifite n'indi nkunga gogo dukeneye n'umuhango kuko tubyifuza wo gusezera gogo mu buryo burofisho kandi it's not yet over until Gogo is buried. So we still need your support, we still need your help, we still need any kind of help you can be with us as we send Gogo to her eternal life. Byaturyohera tugeze mu Rwanda i Kigali tugategura igitaramo kinini cyo gusezera gogo tugataramira Imana. We feel like celebrating Gogo's life. When we reach in Rwanda, we feel like really standing in Gogo's picture and celebrate her life. Ubwo rero inkunga n'ubundi waba ufite abanyamakuru baradufasha bagaragaze adresse z'ukuntu ushobora kohereza inkunga yawe ikatujya. Banamawurire, maybe you'll find a way of directing people on how they can reach to us. Numva rero nashima ngashimira n'itangazamakuru rya hano muri Uganda ryakomeje kutuba hafi. Yego. We thank the media for being near us to saturate the good news or bad news about Gogo's death. Murakoze ndabashimiye. Thank you so much. Andi makuru ara update ku bya Gogo n'uburyo bwo kumushyingura n'igihe cyo gushyingurirwa tuzayabageza hejo kwa gatanu. Tugenda kubagamba amawulire ga ebisigadde program yo kuzika tugenda tambula tutya. We shall inform you tomorrow. Nayenga kwabo abatagenda funa mukisa maybe okuraga muri nze kwabo abali Kampala kambowe updates. How can you move from here to Rwanda? Gogo wazalibwa bayitawo Rwamagana. Rwamagana, it is, if you are going to Rwamagana from Kampala, you pass via Ntungamo, Mirama Hills, Kajitumba border. That's the road that goes straight to Rwamagana. Gogo jabada wangalira. You can still pass via Katuna border, era otuuka. From Kigali to Rwamagana, it is around like, if I can estimate, like about 40 kilometers. It's like maybe from here to Entebbe. Si waranyo. Then in the bus, abakwesa bus to travel, it is 80,000 shillings to travel by bus from Kampala to Rwanda. Those by air, I don't know, you check out. So byebyo nenga tujye kubera ne team egenda kuwerekera Gogo ngojeko bano ba manager be bo bagenda tambula ne maiti nendoza ne ambulance egenda mutambuza kati team eve Uganda namwe lero tugenda bera ne live era ku channel ya Bruno ke tujye era kubategeeza ebisinga kwawo. Ekidala omuntu yandiyagedde okumanya musimbula lero saameka oba musimbula ntya? Yes, kwakati bode tugenda jijja mulago weri kuva mu mochare tumuteke mu kesi bode tusuubira nti if all goes well tugenda tambula lero saa 8 gwa kiro okugenda Kigali, I mean Rwanda. Wabaddewo ekibuuzo ekitanava kwogerwako Gogo okutuuka ekyengera yabadde avaawa okubanga atwalibwa ekyengera ku hospital? Gogo to be taken to Chengera hospital, she was from the hotel where she was staying. No, the hotel was in the town, around town, in the Kampala town. So we shall not mention that because of we don't want to cause issues again. Go ask the hotel whatever. But Gogo was from her hotel when she got her the attack, and then was taken to Chengera. That's where
they didn't know anything about Kampala, which hospital they could take. They just called one of the friends to direct them if the person knows anywhere around they could take her. So the person directed them to Chengera. I think oyo muntu yabalagirira ndoza naye abeera around that Chengera area. Era gye bagenze gye afiiridde. Okay, thank you. Orakoze cyane.